Braćo i sestre, poštovani Balkanci, kako drugačije reći za ovaj skup koji okuplja, ali bukvalno većinu balkanskih zemalja. Nekako 14. put, tačno je da su mostovi Balkana ovde, ali ovaj objekat iza nas, a i onaj iza njega koji je stvaran ovde od 70. godina, omogućili su da na teritoriji bivše Jugoslavije ovu čudesnu i gordu planinu posete milioni mladih ljudi. Ovde se i pevalo i svađalo, ovde se i plakalo, ali uvek nas je spajala igra i pesma i uvek smo se radovali ponovnim susretima i okupljanjima. Drago nam je što je jabuka ponovo simbol tog jedinstva, zajedništva, što se ponovo ovde igra i peva, što se družimo, što smo zajedno jači, što uviđamo sve nedostatke, nadomešćujemo, što zajednički gradimo jednu novu kulturu za naš Balkan, što zajednički gradimo jedno novo, jače društvo u miru, slozi i ljubavi. Molim vas da se osjećate baš tako, lepo, zadovoljno, zaljubljeno i da se uvijek rado vraćate na ovu planinu. Hvala vam što ste danas s nama.